E whakatuwhera ana a Takikawa Rangi i te tomokanga ki te urupa o ngā mātua tīpuna i haere ai ki ngā pakanga o te ao. Tēnei wā ai kei te whai au i ngā tapu ai o aku tīpuna i tau atu ki ngā pakanga o te tuatai tuarua ki te pakanga i roto i āhia. Kei te tūwhera hoki te ao ki tēnei tamaiti kai ngākau atona whānau hapu e tautoko ana i tana haerenga ki Gallipoli mo te toru wiki. E te hikaka ana te ngākau ki a koutou kua tae mai ki te tautoko i a hau. I whakaaro au kare nui ngā tāngata ka tae mai hika. Maha ngā tāngata nā reira, tēnā rā koutou. Kei te āhua ohorere, kei te āhua mataku, kei te āhua hikaka, kei te āhua harikoa hoki. Kia haere atu ia i rungi te aroha. Nā tōna kai ako ōmua nā Bill Hughes i aki a Taki ki te tono mo te karahipi AFS. Ko te inoi tēnei kia āhuru tōna noho ki Gallipoli ki Turkey. Kare haka, tiro mai te iwira ki aia ka mea tau, ka mauke te wehi o te poi nei. Ka taka te wā, ka wā mai anō a AFS, ka ki mai ko whiwhi koe. I whiwhi a Taki nā te autaia o tana tuhinga mō na tīpuna pāpā i haere ai ki te pakanga tuatahi o te ao. Tētahi i hoki ora mai, tētahi i hinga i te mura o te ahi. It's really awesome. Bit of mixed emotions at the moment. We're very excited for him. Just everything that's going on overseas, but AFS have really reassured us that everything's safe and he'll be fine over there. E toru noiho ngā tauira haikura, huri i Aotearoa, i Waimaria ki tēnei karahipi me tana kaupapa whakamahara hoia. And the only person that picked it up was our old soul here, Takikawa. And I'm so grateful that he's got this opportunity. Kuku nei whakaro ka taumaha te wairua i reira, nā te me maha ngā o ngā hoia e takato ana i reira, maha ngā Māori o te kāinga nei, o te Tai Rāwhiti. Mā te huruhuru te manu kārere, hei tāpiri i te pūtea karahipi a AFS, kua tōpū ngia ngā koha o te whānau hapu, e pai ai te noho a Taki ki Pāmamao. Ngā koha i hara mai ana, ngā koha pūtea i roto i tōku pēke moni i tēnei wā. Reira, me mi ka tika ki tōku whānau katoa. Ta maiti ako i te marae, tauana. Kei te whakaatu atu a Taki i aua akoranga ki te ao. And I think that Taki is going to represent them and all of us too, you know, and keep that alive of that incredible sacrifice and gift of love that those men and women gave. Just be Taki, just be you, be that old soul that you are. Kei te whai a Taki i te ara i parahia e ona mātua tīpuna, kei tōna ke pai tawhiti te ope taua Rere Rangi. Mo tēnei wā, kawea te aroha o tō iwi. I rana riri, Taioro.